buongiorno nostri cumacini. Come stai? Si plakalo madre. E che si beti, done Idrisi, teneva tutti anni. Sam bio u nostra amica, Amerika. Che parlas, Beton Idrisi, che parlas? Pa kako te pustile tamo, Nije Amerika, više nije ono što je bila, da ti kažem. Ni tamo veće ne se znaje koji jade, koji pije. Točno. Znate što se događalo dok sam bio tamo? Che? Neviđeni skandalamente, padre padrone. Che, kako skandalamente? Neko je ukrao 5 milijarda dolara. Che parlas be, kako može neko da ukrade 5 milijardi dolari? Niko ne zna, kume, niko. Niko i ne znaš? Bobe, svi se čude i padaju u nesvest. Kako je moguće be u Amerika da ukradeš 5 milijarde dolara be? Scusate, Don Idrisi, ama io non è vero. Perché? To je Amerika, be. So kameri, so X-zraci, so digitalna tehnologija. Tačno, ali oni kažu isto. Kako je bre moguće Amerika, nije Afrika? A che rekat na to karabinjeri? Niente. Kažu da nemaju pojma. A che parla Evia? I oni be nemaju pojma. Oh madre mia, a che parla sia? Ona se pravi na udarena. Na udarena? I perché? Kako mre perché, kako perché? Pa Amerikanci misle da CIA uvek zna sve. A ta ne zna, niente? Tačno, nema pojma kako je to moguće. Znači, ne znaje nikoj, taka? Bobe, ama baš niko. 5 milijarda dolari je kao zemlja propalo. Io možem vedno da otkrijam koji gi ukrao. No, si. Lele, kume, pa ti si genije. I kako će otkriješ? Prvo, Don Idrisi neka kaze od kje se ukradeni tije 5 milijardi dolari. Od banka mre? Treba stupito da se odivo direkcija na ta banka i da se proveri tutti personalna banka. Tutti personalna bankata? Si. Perché? Si. Ako se otkrije deka tamo raboti nekoj Makedones, 1300% toj gi ukrao parite.